Kurigirira abatura hamwe n'abebembezo mu magomborero agakiriza yo kusisikara nibagira ngu orubaro rutangire ecoro cya nyuma abaziyo hagati ya shayi 11 hamwe na shayi 12 zo mu abaziyo kandi rusisira emisiri nyamwingi kandi ruhitana amatungo. Hari muno mwani nyomwazo tutigwe injura y'amani y'urubare y'icunga mushaha 11 zo mwazo kandi abantu bona basisikaliye na waleba entoke myani za muhogo benye no mwani ndatekateka kusubira kugira ngo abana banje banda kwega habwo mwani ndi muro ni nyinji munonga mabanka kongo bwa hati ndi kuri andi kucura ndi kwebuza ndaza kuzanka he ndatoza nk'abana kandi bazima ndi kureba enjara yo mu misho yenda kunkora kubi. Abantu bajango bwa hati bashobangirirwe abo kushanga entasi ya mpango babiri nubagiho mwani kandi nugwe gukiriza yo kusisikara kandi nangwa nabwe babineza roni tukaturahinga etabe twagiye bagituyeho twazakwingo mwani nimwe tuje kurya kitu no mwani oraguzo mwano ze kugure kitoki oguzo mwano ze kuhero mwana oguzo mwano ze kushashura roni ekindi cya kabiri turarya za roni turi besingiye kushashura ha mwani nimwe turi afizi y'abana nimwe turi cyo kurya turashaba we appeal the government kugira ngo eje twerezo buyambe buri mu bundi ka compensation buri mu kugira ngo ubundi rundi recovery z'abantu zayangwa oburi munemera bo kuba abantu badependinga aha mikamba yatigurubare badependinga ahantu kinzi zahirima abebembezo mu magomborero bashaba government kutera abantu buryo habwo kuba bwahati bine cyo kuriya cyona usigire gwatukora kubikubi munonga kaseru zinkitano zona ziri affected twineho seru ya Rwencende, seru ya Rama, seru ya Bujerenje, seru ya Rutonde na part ya seru ya Nyakibuga na Ibarya. Aho rubare gwatira abantu rukatera buri kimwe cyona rukita amatungo rukashishe myani twayika muhinjo mwato umwana takaro gutema kuja gwena gwaragaritire gwahwaho kuja gutoko busabona kaje ciyabona mbwe none to turashabira ministry ya disaster preparedness kuja ngo batwatiraho atarisi jengo abantu kibabona kuja ngo kibayambe. Ebihingwe bikiriza yo kusisikara harimo mwani muhogo ebitakuri hamwe n'entoke kandi utwarjiro mbyangebi twasugo muhingi sari kwandika amazina gabasisikarirwe tuzi collectinga tukenda kuzitwara ngeno ba DPO bari batujya tuzi collectinga amazina tugatware tubasindikire bari Kampala kugira ngo bareko bakora ki ko batwatiraho ahandi mwe bare mugumisirize katurire ko twananka ko twatware ejiripoti tugisindike turebe buyambi bwo barira kutuza gasha kwa Jacob Nuwamanya hari muno mwani